Uba Dominic Marchiang haka arp kendai trik Jemang ula ujor syaka Meghalaya Human Rights Commission Shillong, but Superintendent of Police East Giant Hills District, persya ya officer in charge jongka Umkiang Police Patrolling Post East Giant Hills District, but kiweki pulit halor ke jing kenok don keti ban bom ban tit ya ukun jong uba kerteng Josli Mon Lingdo basyong basa haka shnong Umkiang East Giant Hills District. Uba Marchiang ulayatu bakadi kejing syak bom syak tiet Josli Mon Lingdo kalaja ha kamiat arpui terik Jemang. Hadin baki pulit ke lakiam ya ha kabaya deibat ka mukot duma bala register persya ya ha Rongpur Outpost Police Station Silchar Assam. Katkum kejing ujor la keno bau officer in charge jong ke Umkiang Police Patrolling Post bat kiweki pulit kila syok latiet bat penshitom ben ya Josli Mon Lingdo klem jingsen hadu ba ulamen saujur kamen. La keno ru kat ba Josli Mon Lingdo udang don hapo ka jingpet jong ki pulit ha Umkiang Police Patrolling Post. Ki pulit ki badon tiar ki pendon kam da ka bor ban penshitom ya hapo patok ka bala penlong ya ban mensaujur bat ketak ru ha ka bor perkar perdan. Ki bahayeng sem kila kerpat ya ka Meghalaya Human Rights Commission ban shimkhia bat ban penshitom ting persya ki pulit ki badon keti halor kene ka kam bat ban penlong ya ka jingtok kiet ka bahong bat ka balai luit khnang ba utei ulanot unyo ya ka hok long briu man briu. Kani kajing lay ujor ka long lingba kajing yarap jong ka Khasi Student Union KSU Narpu Circle. Iong iyo pat senya dang nang em yo pat lang ni duk yung ikat ni kajing dak jing sa satu de pelat yu ai polis Umkiang ada dang ka si kat ano apa witri Snyau si bah man kat ni le hadok de pelat dok ite jing semua tahun de cakem tang man yiki udak de hadok kan ni penmong de hadok de bek leu cha hospital sansngi ite tip ire po chu tau osi to unim tau ini pendep ki kan te ham ki phak den chadai te i de liang ga yung resem yung i man kam ulai man chakmat mal kwai man ulai chakmat man ulai gori kan ko thoi kan ko hopin Hakto sni ki sakyam panungut ki don. Arno